Yo ikalat banpoi syaka quarter final. Kargil Diwas, kepelaju tipru kum Kargil Vijay Diwas, laju Rakhe manlau snem ha ka arfunre tarik unaitung, kum kadak kajingkin mau ya kajing job jong ke India ya ke Pakistan ha ka thma Kargil, bat kum juru la Rakhe ya ka nikisngi ha ka jala Meghalaya. Tungin ya pai syaka ni ke kubor. Taj bavan chilong dan kesengi kala Rakhe ke jindap absen snem jong ke Kargil Vijay Diwas haringkat ke jing sngau ke bakia. Hakan ni kesengi lap ni kidur ke riuslur jong ke tma Kargil, bat kidur na ke jing elek tma ke bela pli da ulat ke jela upagu johan. Hakan ni ke program lap pengkup buram ru ya ka long yeng jong Kapten Casing Clifford nong rum ubadai usipai, bana ke jela Meghalaya bela IT ya la ke jing em ha ke tma. उमर का नाम आज बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए देश के महावीर चक्र से सम्मानित किया था। कारगिल युद्ध के दौरान 30 जून 1999 में कैप्टन केसी नागपुरम को सेना द्वारा .4812 चोटी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो चोटी हमारे सेना के लिए शरीर प्राप्त थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कैप्टन के We have a small museum at home, actually, like a small museum where we keep all Clifford's belonging. Joffrey nongrum ubadai men jong Kapten Casing Clifford nongrum ulapen pawe ke jing sngau ke jong u da ke boong ba ke jing mong halor ke jing do ke jong ki kadang yai don hadu menta. Banyak kemau u ke yang kasam kalasnai ke museum banbu gitar jong Kapten nongrum. Hakan ni kesengi lap ni ke video lengkot halor ke tma Kargil bala penlong ya ke syat tenrai KHASI baga jing rai tenrai baga jing sami ki kusnam syaki kadet ke NCC ke bawan syakman. Everything is so fresh in our minds that we could still remember like everything what happened in 1999. Of course, like today it's a very auspicious day to commemorate like 25th Kargil Vijay Diwas. Kani kasing kelalong kum ke jing kemau buram ya ke jing IT jong kisipai kari baga jing sungu ke bakrau jong kari. Ke jing isi menta jong kipat ba ha ke jing kemau buram ya Kapten nongrum bat kiwe kiri slur kari kelap penpau ya ke jing buram bat jing kemau it jong kipat ba ke jela Meghalaya. Bureau Report DD News Meghalaya.